Mwiriwe neza nshuti bakunzi ba Ishya News TV, reka turebere hamwe amakuru ari kuvugwa mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Munyemerere tuyahere mu Rwanda, ahari inkuru ivuga ko kwirwibutso rwa Jenoside rwa Cyarwa mu karere ka Huye habereye igikorwa cyo kwibuka ku nshuro 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Igikorwa cyitabiriwe na Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene, Perezida wa Ibuka Dr Gakwezire Philbert n'abandi batandukanye. Iki gikorwa cyahuriranye no gushyingura mu cyubahiro imibiri ibiri yabonetse mu kagari ka Kimana. Muri rusange urwibutso rushinguyemo abatutsi basaga 11,000. Naho kandi mu yandi makuru, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS giyemeje gufatanya na Minisiteri y'Ubuzima mu mishinga y'ingenzi u Rwanda rwagize imbere. Ni ubutumwa bwatanzwe nyuma y'aho umuyobozi wa OMS ushinzwe akarere ka Afurika Professor Mohamed Jabban ari kumwe na Brian Chilombo uhagarariye OMS mu Rwanda basuraga ishami ry'ubuvuzi bw'umutima mu bitaro by'Ubwami Faisal, banareba ibikomeje gukorwa mu rwego rwo kubyagura. Mu yandi makuru, Perezida wa Senegal Bassirou Diomaye Faye yakiriye mu biro bye Madamu Louise Mushikiwabo, umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ukoresha igifaransa. Bagiranye ibiganiro byagutse ku mikoranire myiza hagati y'uyu muryango na Senegal, igihugu kiri mu byashinze uyu muryango, ndetse banaganira ku mbogamizi zikomeye isi ahanganye nazo muri iki gihe. Naho kandi mu yandi makuru, Ambasaderi w'u Rwanda mu Buholandi Lambert Ndashimimana yagaragaje iki gihugu nk'isoko ry'ingenzi y'ikawa y'u Rwanda, bitari uko hacururizwa gusa, ahubwo gifasha mu kuyimenyekanisha n'abayitunganya bo mu bindi bice by'Uburayi. Ni nyuma yaho ikawa y'u Rwanda imuritswe i Amsterdam kuva ku itariki ya 16 kugera ku 18 Mata 2026, bigizwemo uruhare n'ikigo cy'igihugu giteza imbere ibyoherezwa mu mahanga y'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi NAEB. Munyemerere twerekeza hanze y'u Rwanda, hari inkuru ivuga yuko impuguke mu by'ingamba z'umutekano Davis yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta nzira yoroshye ifite kugera ku ntsinzi mu ntambara irimo na Iran. Davis asanzwe ari umusesenguzi mu by'ingamba za gisirikare mu kigo cya Australian Strategic Policy Institute giherereye muri Canberra. Yabwiye umunyamakuru wa CNN Polo ko adafite icyizere ko Amerika na Iran bazagera ku masezerano mu byiciro bya kabiri cy'ibiganiro gishobora kubera Islamabad muri iki cyumweru. Davis yavuze ko mu gihe ibiganiro byananirana, Amerika ifite amahitamo abiri y'ingenzi. Aya mbere ari ugukomeza gufunga inzira yo mu nyanja y'umuyoboro wa Hormuz cyangwa gusubira mu ntambara yeruye. Reka dukomeze kuri inkuru ivuga ko umutwe wa AFC 23 na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku cyumweru buri ruhande rwashinjije urundi kuba inyuma y'ibitero byagabwe muri Masisi koreshejwe drone nyuma y'amasaha make bavuye mu biganiro by'iminsi 5 byabereye mu Busuwisi. Umuvugizi wa AFC 23 Lawrence Kanyuka yanditse ku mbuga nkoranyambaga avuga ko mu ijoro ryo ku itariki ya 18 rishyira ku ya 19 Mata ihuriro ry'ingabo zirwanya uruhande rwa Repubulika ya Kinshasa zagabye ibitero byo mu kajagari zikoresheje imbunda ziremereye ndetse n'indege zitagira abapilote zo mu bwoko bwa kamikaze, byibasiye ibice bituwe cyane Karingi na Bidego biherereye muri Minembwe. Ubu ubutegetsi biciye mu ngabo za leta FARDC ku mugoroba ku cyumweru nabwo bwashinjije AFC 23 n'ingabo z'u Rwanda kongera kurenga ku byo zari ziyemeje zibeba urupfu n'akaga mu bice byo mu misozi miremire Minembwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Umuvugizi wa FARDC Lieutenant Colonel Magaba yavuze ko ku mugoroba kwa gatandatu cya 18 indege zitagira abapilote z'ihuriro rigizwe na RDF na AFC 23 zarashe ku birindiro by'ingabo za FARDC biherereye muri Mikenge na Kankenge, ndetse zinatera ibisasu mu duce dutuwe n'abasivile ahitwa Point Zero. Yavuze ko imibare y'agateganyo igaragaza ko abantu 4 b'abasivile bapfuye mu gihe abandi 8 bakomeretse, aho abenshi muri bo ari abagore n'abana. FARDC yagaragaje ko ifite uburenganzira bwo gufata ingabo zose zikenewe no kwihorera mu buryo bukwiye mu rwego rw'ibyo yise kurinda abaturage. Kinshasa na AFC bitanye ba mwana nyuma y'umunsi umwe bavuye mu biganiro byabereye mu Busuwisi. Naho kandi mandi makuru, Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer akomeje gusabwa kwegura kubera guhakaza umudiplomati wabaye inshuti magara y'umushoramari Jeffrey Epstein wahamijwe ibyaha byo gushora abakobwa mu busambanyi. Muri Gashyantare 2025, Starmer yagize Peter Mandelson, ambasaderi w'Ubwongereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abizi ko uyu mudiplomati yabaye inshuti ya Epstein, nubwo we yabwiye abadepite ko atarazi ko umubano wabo wari ukomeye cyane. Naho kandi mandi makuru, EJ umuyobozi w'urwego rw'ubutabera
muri Iran yatangaje ko igihugu cye kigomba kuguma cyiteguye ku kigero c'100% mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakongera kugaba ibitero. Ibi yabitangaje binyuze mu mashusho yashyizwe hanze n'itangazamakuru rifitanye isano na leta ya Iran ya Fars. Ejei yavuze ko hari amahirwe akomeye ko hashobora kuba ibindi bitero, anongeraho ko Amerika itaragera ku ntego zayo z'intambara nubwo yishe bamwe mu bayobozi bakuru ba Iran. Munyemere dukomeze kuri iyi nkuru bwa ko guverineri wa banki nkuru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Andre Wameso yatangaje ko guhera ku itariki ya 9 Mata 2027 nta muntu uzaba wemerewe kwishyura serivisi yariyo yose mu madolari cyangwa andi mafaranga y'amahanga. Amadolari amaze imyaka myinshi akoreshwa cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurusha amafaranga ya Kongo. Ibi byatewe ahanini n'irindi mu kagigaciro k'ifaranga ry'iki gihugu kuko aho gutwara imizigo y'inoti bahitamo gukoresha make afite agaciro kenshi. Mu mwaka wa 2010 idolari rya Amerika ryavunjwaga amafaranga ya Kongo 920, ariko mu mwaka wa 2026 rivunjwa amanyekongo 2300. Banki nkuru igaragaza ko rikoreshwa n'abanyekongo hafi 90% muri serivisi hafi ya zose keretse kwishyura abakozi ba leta imishahara. Guverineri wa Meso yatangaje ko mu mwaka utaha ibi bizahinduka kuko nta muntu ibigo by'ubucuruzi cyangwa iby'imari bizaba byemerewe kwakira mu ntoki amadolari cyangwa andi mafaranga mvamahanga. Naho kandi mandi makuru, polisi ya Kenya yabyukiye mu bice bitandukanye by'imijyi ya Mombasa na Nairobi yiteguye guhosha imyigaragambyo yateguwe n'abatishimiye izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli muri iki gihugu. Urwego rushinzwe kugenzura ingufu n'ibikomoka kuri peteroli muri Kenya itariki ya 14 Mata rwatangaje ko ibiciro bishya bya lisansi yazamutse 16.1% naho mazutu izamukaho 24.2%. Mazutu yiyongereyeho amashiringi y'amanya Kenya 40 mu gihe lisansi yiyongereyeho amashiringi 28 bitarigeze bibaho mu bihe byashize. Ibiciro byateje impagarara ku buryo hahise hatangira gutegurwa imyigaragambyo yo kubyamagana yari iteganyijwe ku itariki ya 21 Mata igomba guhagarika ibikorwa bya mu mujyi wa Mombasa ndetse na Nairobi. NTV Kenya itangaje ko nta bimenyetso by'imyigaragambyo byagaragaye mu gace k'ubucuruzi ka Nairobi, ariko abapolisi benshi bambaye imyambaro bifashisha bahangana n'abigaragambya harimo ingofero, bafite inkoni, bambaye na kasike zibarinda gukomeretswa n'ibyo bashobora guterwa. Abanyakenya basaba ko hakurwaho amahoro ku bikomoka kuri peteroli, gukuraho umusoro ku nyongeragaciro kuri lisansi. Perezida Ruto yari yahawe iminsi 7 yo kuba yabikemuye. Munyemerere dusoreze kuri iyi nkuru ivuga ko Trump yatangaje ko Iran izahura n'ibibazo itigeze ibona mu mateka yayo niba itemeye kugirana ibiganiro na Amerika. Yavuze mu kiganiro n'umunyamakuru John ko intambara iri hafi kurangira, ariko Iran nititwara neza izahura n'akaga. Trump yavuze ko Vice President wa Amerika D.J. Vance n'intumwa y'amahoro Stephen Witkoff hamwe n'umukwe we Jared Kushner bazajya muri Pakistan mu bindi biganiro mu gihe cy'agahenge kemejwe hagati y'impande zombi igomba kurangira muri iki cyumweru. Aka gahenge n'ak'ibyumweru 2 ntabwo bizwi neza nimba Trump ateganya kohereza intumwa ze Islamabad. Mu gihe Trump yakajije igitutu kuri Iran, umukuru w'inteko inshinga amategeko ya Iran Mohammad Ghalibaf tangaje ko igihugu cye kidashobora kwemera gushyirwaho igitutu ngo kijye mu biganiro. Ghalibaf n'umwe mu bayobozi ba Iran bahuye na Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'izindi ntumwa za Trump muri Pakistan mu biganiro bitagize icyo bitanga. Naho kandi mu yandi makuru, abanyamurenge baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoze imyigaragambyo y'amahoro igamije gusaba iki gihugu gushyira imbaraga mu gukemura no kurangiza ikibazo cy'ubwicane bukomeza gukorerwa abagenzi babo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi bikozwe n'ubutegetsi. N'imyigaragambyo yabaye ku itariki ya 20 Mata itangira kuri biro ya Perezida wa Amerika White House, komereza ku nyubako ikoreramo ubunyamabanga bwa Amerika bushinzwe ububanyi n'amahanga, ambasade ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Washington, isorezwa kuri Capitol. Nshuti bakunzi ba Ishyano News TV, reka dusoreze amakuru twari twabateguriye ahangaha. Na makuru dukomeje kubashimira kuba mukurikira umunsi ku wundi, dukomeze tubane ndetse no mu bindi biganiro biri imbere.